Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kadusuzanye mu izina rya Yesu. Ndabasubije mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Amen. Je ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana umugisha abatwigishije mbere. Haleluya. Amen. Batunga ibiganza kandi. Imana umugisha imbaraga n'amavuta n'ijuru cyumuhe Kristo twishimire agumemo. Amen. Haleluya. Amen. Batwigishije amagambo meza akomeye. Kugira icyo ndenzaho rero ni ibintu bigoye. Sibyo? Ariko byawe bibabaje hari umuntu uri hano wibagiwe n'ahantu basoma. Uwo twabyibagiwe. Sibyo? Ntabwo ndatungura ngo mvuge ngo basomye hehe. Ntabwo iryo kosa narikora mbagiriye akabanga. Haleluya. Amen. Ariko bashobora kuba babyibagiwe. Ariko ibintu ngiye kubabwirira hano byo ntimubyibagirwe. Sibyo se? Kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwe ngo nimuguma muri jyewe, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Musabe icyo mugira gute? Ushaka cyose. Ariko nimuguma muri Muri jyewe. jyewe. Ntabwo ari jye focus, ni Kristo. Hanyuma amagambo ababwira akaguma hehe? Muri twe. Hanyuma musabe icyo mushaka muzagira gute? Haleluya. Amen. Ejo ku munsi w'ejo nibutse imibereho yanjye ya kera. Nibuka ubuzima nabayemo kera. Hari ubwo nabayemo nzi, hari n'ubwo ntazi, nabubwiwe n'ababyeyi. Kubera ko bo twabubanyemo. Nk'umwana guhera ku munsi wa mbere avutse, nibura akageza nko mu myaka 5. Hari igihe ubwo buzima batabwibuka. Haleluya. Amen. Ariko umubyeyi wawe we ubwo buzima babuzi. Haleluya. Amen. Nicaranye na mama rero, ampa amakuru, ampa amateka yanjye yo muri iyo myaka. Haleluya. Arambwira ati imivukire yawe wavutse igihe kigeze amezi 9 yuzuye. Haleluya. Amen. Umaze kuvukira amezi 9 ari kuvuka uri umuntu udashimishije. Hari igihe umuntu abyara umwana koko ukabona umwana abyaye ntabwo ashimishije. Haleluya. Amen. Arambwira ati uvuka wavutse udashimishije pe, kuguterura byari biteye ipfumu. Amen. Amen. Arambwira ati ku buryo na so wakubyara yarakurebye arambwira ngo tugute. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arambwira ngo tugute. Hanyuma nkunda abamama ni abantu beza, Imana ibaha umugisha. Mama ngo aranyitegereza yumva igise cyaramukubise. Arandeba abona mukumbyara n'ubundi urumva byari bimugoye. Icyo gihe nta cesarienne zabaga bose buriya. Imyaka ishize ari myinshi. Babyariraga mu rugo, umubyeyi yarapfukamaga akagushira hasi. Tekereza rero umwana ungana gutyo udafite imbaraga zo gupusa ngo asohoke hanze. Mama sinamugoye. Arandeba aravuga ngo uyu mwana yarangoye. Ntabwo namuta. Haleluya. Amen. Mama arangendana, byari bigoye muri icyo gihe. Banyise n'izina bamwe murarizi. Haleluya. Amen. Hari izina ry'amateka, hari izina ry'ibihe. Ariko mama arangendana. Haleluya. Amen. Hanyuma ntekereza ko atari wowe wibwiye kungendana, ahubwo hari umugabo waje aranyitegereza. Haleluya. Amen. Abona icyo gihe sinari nkwiriye kubaho, ariko we ngo aranyitegereza arambwira ngo baho. Haleluya. Reba ukuntu ngana. Dupepeye Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Reba ibiro mfite ngiye ku munzani. Umunzani ndawunyeganye.
tuvuge ngo amen. Amen. Ariko icyo gihe mama no kunkuraho agashuka ngo abandi bandebe, kwa kundi abamama baza gusura umuntu wabyaye bakavuga ngo duhe umwana tumuterure turebe, mama ntiyabaga yakuma, nari nteye isoni, ariko dupepeyemo. Haleluya! Iyo nibutse ayo magambo yambwiye, ntabwo mama buriya yambeshye, niyo makuru pe. Ndagenda nkubita imyaka igera muri 7 ntarahaguruka ngo ngende, byari bigoranye. Imyaka 7 ishize nararebaga nyine, urumva mu myaka 7 ibyo nabonye byo narabibonye. Mu myaka 7 ishize narebeshaga amaso, ariko nyine nkaba ntahaguruka, gusa ntabwo mbyibuka neza. Ariko Kristo anyitegereje, haleluya, arandeba abona nzavamo umukozi w'Imana mbabwiriza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amina. Tumupepeye Mungu. Haleluya! Amen. Arandeba abona nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. Hari ubwo rwa mbere mbahagaze imbere ra? Muzanyinuba se muzanshira he? Amen. Amen. Ntuzandambirwe, ni Kristo wampagaritse hano. Amen. Uyu munsi rero uwatumye ubaho cyagihe, uwatumye cyagihe udapfa akakurengera, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo ongera ubeho. Amina. Haleluya! Haleluya. Mu gihe ubona imibereho igoye, mu gihe ubona ubuzima bugoranye, kurya ari Imana mfasha urya uvuye guhinga mu gishanga hari ahepfo, ariko uyu munsi niwongera wumve iyi nkuru ongera ubeho. Haleluya! Amen. Hari igihe ugeramo ukaba utahamagara umuntu ngo akohereze n'inote y'igihumbi, ukaba utamubona, ukaba nta na butike ujya guhahiraho, nibura wajyayo ngo bagukope uraruriye, ariko Kristo akakwitegereza akabona ukwiriye kurya. Haleluya! Akavuga ngo uyu mugaragu wanjye cyangwa uyu mwana wanjye, kubera ko hari ikintu namenye. Igihe Yesu yaje akiza yatugize abagaragu. Haleluya! Amaze kutugira abagaragu, uko twagendanaga nawe. Haleluya! Haleluya! Amina. Abona ntidukwiye kwitwa abagaragu, abona dukwiye kwitwa abana. Arangije tureka kwitwa abagaragu duhinduka abana mu rugo. Haleluya! Amen. Uyu Yesu watwise abana be. Wibuke Kristo Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, ibice 5 umurongo wa 5 ni ibyahishuwe ngo Yohana yaritegereje mu ijuru abona nta muntu n'umwe waza gucungura umuntu. Yarebye mu isi areba ikuzimu abona nta kizima na kimwe cyaza gucungura umuntu. Areba mu ijuru naho arabura, ariko Yohana atangiye kurira. Haleluya! Amen. Marayika w'Umwami Imana ngo aramanuka akomanga Yohana, aramubwira ngo Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya! Amen. Ngo n'igishitsi cya Dawidi agize gute yewe? Aranesheje. Haleluya! Amen. Nashaka kukubwira ngo iki, uyu yaje ari intare yo mu muryango wa Yuda, atugira abana. Ubwo natwe turi abana b'iki? Intare ibyara intama se? Intare ibyara urukwavu se? Intare ibyara iki yewe? Amen. Ubwo natwe turi iki? Haleluya! Amen. Yatugira abana. Haleluya! None intare iri mu ishyamba, nihe nyamaswa igikanga intare iri mu ishyamba mu bwami bwayo? Ntayo.
twebwe turabizi ko turi abana b'intare. Haleluya. Ariko ubwo bwana bw'intare twigize intama, twigize ihene. Igikeri kirataruka ugahamagara umuhanuzi. Haleluya. Haleluya. Wasanga ku ibaraza hari igishwi cyahaguye kandi cyagonze ikirahure, kirebye mu kirahure kikajya gikubitaho kikagira ngo kiri kurwana n'ikindi kiyoni, cyapfa cyagwa aho ngaho ugahamagara mama Kereva. Wabaye umwana w'ihene. Wabaye umwana w'iki? Wiyambuye kuba intare urangije ubihene. Uvuga ngo Imana iturengere. Abakeneye kongera kuba intare. Haleluya. Amen. Abakeneye kumva kubona bongeye kwambara igitinyiro cy'Imana. Haleluya. Amen. Nimwongere mwambara igitinyiro cy'Imana. Nuba intare n'umurozi azakwitegereza abona uri intare. Haleluya. Amen. Dore ikintu kibabaje rero. Muri iyi minsi abantu bari kujya mu bapfumu, ariko banza biri kugenda bicika. Ukagerayo bakagutuma ubwoya bw'intare cyangwa agahu k'intare. Amen. Amen. Hanyuma akagahu k'intare urakazanye ngo kakurinde intare nzima, kandi iyi ntare akagahu baguhaye k'intare yarapfuye. Baguhaye uruhu rw'intare yapfuye, urarutwaye ngo rugiye kurwana n'intare nzima. Ibintu bizashoboka yewe? Nimwongere mwambara igitinyiro cy'iki? Haleluya. Amen. Ntabwo ari bwo butumwa nazanye, kandi njire mu butumwa nazanye. Tuvuge ngo amen. Amen. Abari gusinzira haleluya. Nabahari. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nagira ngo mundebe nzanye ubutumwa bukomeye kandi butariho ivumbi. Nagira ngo ubutumwa nkuzaniye n'undi munsi mama Kere, ndabizi waraye unaniwe, waraye udasinziriye. Mu gihe ubona ugeze mu buzima bukugoye, nkuzaniye inkuru ivuga gutya. Mama Kere, ngira muri Bibiliya ujye mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma. Urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, unsomere ibice 8, unsomere umurongo wa 31 n'umurongo wa 32. Haleluya. Amen. Abaroma ibice 8 umurongo wa 31 n'umurongo wa 32. Hanyuma turivugaho iminota baduhaye itarashira dusenge. Ibice 8 umurongo wa 31 n'uwa 32. Umutwe w'ijambo nushaka uwihorere. Soma 31. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Yego. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo utimanye umwana wayo, Itarimanye umwana wayo. mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburi ite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Amen. Ngo none ubwo bimeze gutyo dukora iki? Umubisha wacu yaturuka hehe? Haleluya. None ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Haleluya. Amen. Kandi itarimanye umwana wayo, ni gute izabura kuduhana bya bindi byose dukenera? Nagira ngo uyu munsi, haleluya, ntabwo nzi ubukene wahagurukanye mu rugo, nanjye nabuzanye. Ariko tukimara kumvira ijambo, iyo afashe umwana wayo w'ikinege Yesu wenyine ari we ifite mu ijuru, ikamutanga ku bwacu, haleluya, ikamutanga bakamutera imisumari,
ikamutanga bakamubamba, ikamutanga agapfa. Iravuze ngo izabura ite kumuduhana na bya bindi. Ni cyo kibazo wari ufite? Itarumanye umwana wayo. Reka mbabaze gatoya. Imana ikeneye imodoka. Imana ikeneye imodoka ngo igenderemo. Imana ikeneye moto. Ikeneye gutega indege. Haleluya! Amen. Ibyo ngibyo Imana ntabwo ibikeneye. Ahubwo abantu babikeneye ni twebwe. Ariko ukuntu ijambo ry'Imana rivuze, itarimanye umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya! Amen. Izabura ite kumumana n'umugore mwiza. Imana si ikeneye umugore ngo imurongore. Ikeneye umugore mwiza. Ninde umukeneye? Haleluya! Izabura ite kumumana. Haleluya! Katureba abantu bari gucumuzwa n'amasezerano. Mwihagazeho mwanze kubimbwira. Ariko amasezerano atujyanye kure. Ndi kubabeshyera. Amasezerano atugejeje kure. Imana yakubwiye ingendo kuzazikora, none urabona imyaka ibaye 70 ingahe. Nta rugendo na rumwe wari wakora rw'umugisha. Si ikibazo se. Imana yakubwiye urugo, kanitangeho urugero. Imyaka imaje kuba 70 ingahe. Haleluya! Haleluya! Amen. Ariko umva ukuntu ijambo rivuze, itarimanye umwana wawe, izabura ite kumumana nabyo. Haleluya! Izabura ite kumumana nabyo. Imana ikeneye inzu ngo yibemo. Ikeneye kuba muri etaje. Ninde ubikeneye? Ariko yafashe umwana wayo w'ikinege wenyine. Irangije iravuga ngo ndamuboherereje. Haleluya! Amen. Iramutuzanira mu isi. Arakubitwa. Haleluya. Arabambwa. Haleluya. Baramwica Ibyo. ku bwacu. Iravuze ngo iyamuduhaye. Izabura ite kumuduha. Haleluya! Izabura ite kumumana n'amafaranga. Izabura ite kumumana n'urugo rwiza. Izabura ite kumumana